YouTube je brutalna platforma za pružanje raznog kontenta. Međutim, na našoj balkanskoj sceni to je najčešće područje žestokih rasprava, svađa i drama između naših YouTubera. Nakon što je recimo Lux27 oformio, tako reći, biznis od pravljenja giveawayeva, počele su prozivke sa raznih strana. Mnogi ga osuđuju i tvrde da je prevarant. Naravno da Lux na takve stvari neće šutjeti i samim tim dolazi do opasnih prepucavanja i drama. Tako u posljednjem periodu vodi dramu i sa najpoznatijim YouTuberom na našim prostorima, to jeste Bakom Prasetom. Lux ga je ponovo kontaktirao privatno, a povodom toga Baka Prase se oglasio javno u svom posljednjem streamu. Tako da, hajde da čujemo šta Baka ima da kaže povodom toga. Ja, ljudi, znate da je meni Lux pisao sad pre neki dan? Pisao mi neke nebuloze, kaže, brate, ti si opsednut sa mnom, ti si moj fan još od 2016. godine. Kaže, lažete sve i ti Luka Silni sve lažete što pričate ovo ono. 9 od 10 scenarija tebra ja Luxu razlupam glavu o beton. Ali čemu? Šta ja s Luxom radim? Budala. Brate, ja samo lepo objavim da je Lux cava, tebra. Da je Lux cava. I svi javno znaju da je cava, čmarulja, šlihtara i degen burez. Meni je dovoljno. Ja s njim nešto se viđam. Pa tebra, zamisli da odvojim sat vremena na Luxa. Pa bolje tebra da odem da odvojim sat vremena da gledam u farbu kako se suši na zidu. Majke mi, bolje bi bilo potrošeno vreme. Ovako da sedim i da gledam farbu kako se suši. Kao što vidimo, Baku ne zanimaju neki privatni razgovori od kojih nema nikakve koristi. Čovjek jednostavno radi svoj biznis, a prozivke koristi isključivo na streamovima kako bi pravio kontent. Ovakve prozivke se jednostavno vrte u krug i od njih nema apsolutno nikakve fajde. Lično ne bih ni davao svoje mišljenje jer ne poznajem sve detalje da bih mogao suditi. Vi ukoliko imate svoje mišljenje o tome ko je zapravo u pravu, napišite ga u komentarima ispod. Do sljedeće reportaže imate pozdrav od Nedatora. Ćao!